Атасы, тұрың саат 4 болды. Апа, лағым 5 минут ұқтайыншы апа. Қаяқтағы апай, мен аялыңыз, Қайсар красавица. Тұрыңыз. Тұрың. Ей, андай нестек өзі жаш өзі өтіп қалған. Кішіне ұялсам, бар ұқтайыншы айнамайын. Не деп отасыз, озыңыз жаңыншы? Не дейсің? Түсінбедім мен азыр. Saat 4 болды, азан айтықчағы, озыңыз жауап, ороза қырмаңды отыр мен сізге, бай. Oradan ne değilsin bey? Hatta hazır yaşama balta çavalayın deyin, sezin mi? Bilesin ha ben Bruce Lee'nin filmlerini bilem. Ay belim, ay belim. Mağa özünce Bruce Lee'nin Kırgızca versiyası bulur bile, turun çay, başta orta örmeyin. Turun. Bol, hazır çıkam, ay. Çayan, tur, oz жауап ал. Апа, өзіңіздер қармайыңыздаршы, мен жаш мұнға кейін чоң алғанда қармайым. Охо, сенде чоң киши болгонго гарантияң бар да? Же сертификатың бар ба? Же кызыл дипломуң бар ба? Бейишке билетиң бардай. Жатасың ба сен, а? Эгер каерден алганыңды айт, биз дагы барып алалы, кыйналып орозо кармай отурбастан. Жашмын дейсиң. Тур, башыңды ортпай. Уф, апа, Тимурдун, башка досторумдун апалары, кой балам сен кыйналасың, тутпай эле кой деп ошентип айтат. Сиз эле мени кыйнай бересиз, апа. Тутпайм мен. Не дейсиң? Тутпайм дейм. Орозо эмне экен? Bir жылда bir келген айлардын султаны экен. Орозодо эмне кылыш керек экен? Жаш мен кыйналам дебей орозону кармаш керек экен. Тамагың таттуу болсун, балам. Чайың ич. Рахмат. Salican, işte atasın mı? Kengizde. Sen gelin bana jırgal bolmadı. Uşunday işlerden kutuldum da. Bolbozu bağırın özüm kılışım gerekli. Coğuşbay günde cumuşta. Çayandan payda yok. Hem uşunday cumuşlara karalaştırasın da kişine. Ha, Cezde, kızalap bolboң. Koldan gelişince karalasham. Biro aytıp koyayım. Bu kılgan işine akça төлөбөй. Cezde, koyun kakta kakça. Tamaşalayım da. Sen kelgenden beri bir neyse surayım diye unutup kalam da. Surancı. Coğuşbay üylөнгөндө toyuna gelmedin. Ya anda men türmödө элем го, Cezde. Bilem türmödөлük. Tamaşalaşam da. Bana götürüp koyun dedim bile da. Жакшы тамаша экен, а, Cezde? Ne oldu ki? Kötüm çıkalı. Daha bir nerse sorayınca. Ne sorayım dedi. Buna boynundaki жазуулар neni түшүндүрөт? Oyunda жазуу Cezde, кыла турган ишиңди ойлонуп кыл, бүгүнкү кылган ишиң эртеңки келечегиңе таасир тийиши мүмкүн дегенди билдирет, Cezde. Oa eneng. Bu Kıtaylar jaman kıyın kalk Неге, Cezde? Usunca sözlü bir kişinegeyi tamamen batırıp koygan aytsa. Alar birinci bizim ekonomikasına girip gelişti. Anan pazarlarımıza girip gelişti. Anan sekin savaşaş adamlarımızın moyuna daha girip alıştır. Koy bu tatuировкаң bana жақпады. Татуировка, Cezde. Ошондой рёвка да. Короче, мен кеттим. Майыл, Cezde, жакшы деп келиң.
апам, апа, мен сізді Меккеге алып барамын, апа. Ей, қанша керек? 5 сом эле. Жоқ менде ақша, қайдағы ақша? А? Ошончо керек болсо мени сат. Мени сат, ким алат экен мен, а? Жоқ менде ақша. Апа, постоянно ушундай кыла бересиздер. Же өзүңүздөр акча бербейсиздер, апа. Же балдарды уруп алсам, ал дагы жакпас, апа. Апа, мага мындай балдарды уруп алып койгон выгодный экен да. Мындай кыласыңдар. Рахмат. Деньги забери, апа. Ей, не болтасың? Бирөөнүкү жукпай тешип чыгат эртең. Анда көрө мээнет кыл. Иште, кыйнал, тап. Ошондо акчанын кадырын билесиң. Бар, жоголчу бар. Ата, машина жуутасызбы? Ооба да. Жуусуп коеюнбу? Жок, өзүм жуам. Сен ушуну дагы эптей албайсың. Анда мага 500 сом берип туруң, ата. 400 сом, 300 сом не кыласың? Сага 200 деле жетет өзү. Азыр 100 сомго не келип калды, эй? Бар, нар ойно, менде акча жок. Не бул? Акча. Жана коюң, теке, рахмат. Сен жана канча сурап аттың да? 500. 500 эчтеке жетпейт, ал. Чынбы? Рахмат, теке. Самекилерге эчтеке бербейм экен, а? Кайталанбасын. Хорошо? Рахмат. Момун. Ассаламу алейкум. Чайым братан, кандайсыз? Жакшы, братчика, өзүң кандайсың? Кудайга шүгүр, жакшы. Денсаулыктар жүгүртөбү? Ооба, акырын жүгүрүп атат. Оруза кармап атасыңбы? Жок, братан, айыл жашпыз го. Чоңойгондон кийин карбайбыз да. Сен чоңоюшуңа гарантияң барбы же диплом, сертификатың барбы? Жок. Жок, токто. Сенде 5ке билетиң болсо керек, а? Прямой. Ошого кармабай кеңири жүрсөң керек, а? Бизге деле берсең билеттен, биз деле кыйналып, оруза кармабай кирип кетейли. Болду, братан, кечирип коюң, түшүндүм. Эртеңден баштап оруза кармайм. Кармаба, братчика, уят ей. Сендей болду, кармабайсың. Ал, братан. Бизге кызмат барбы, братан? Короче, азыр жеңешкаң менен встречам бар. Ошого бир сонун букет организовать этип берчи, а, братчика? Болду, братан, аны жайлайбыз азыр. Кызыт, братчика. Болду. Мегаплаза. Кызылкыя шаарындагы биринчи заманбап соода комплекс. 44 000 квадрат метрге созулган аянтта премиум класстагы заманбап патерлер, бутиктер, кафе-ресторандар, супермаркеттер, балдар аянтчасы, спорт комплекси, ылдам жүрүүчү лифттер, коопсуз эскалаторлор жана ыңгайлуу унаа токтотуучу жайлар орун алган. Бир сөз менен айтканда, бизде активдүү эс алуу, жагымдуу шоппинг жана бизнес жүргүзүү үчүн бардыгы бар. Соода комплекстен батир же бизнес үчүн соода жайын алып, кыялыңызды чынга айлантыңыз. Байланыш үчүн телефондор 0777 50 0035, 0557 50 0035. Дарегибиз Кызылкыя шаары, Асаналиев көчөсү, Манас ата айланпасы. Золотой квадрат. Кыялың чынга айланат. Рахмат. Иштер саңыз, не жалко. Мен эмеге баран кечте болуп калды. Шаз, мага бирөө чалтат. Мен мындан сүйлөшүп алайын, а? Сен чыгып такси тосуп тура бер, анан чогуу кетебиз. Макул? Такси баке? Ооба кызым, такси, отур, Токто.
Başka bir taksiye bırak. Şu delе kete berelçi. Ha, çoğunca git. Maşinam jakpardı. Jaman mı ekin ha? Çayın bayke. 5 jetiniz kaçan sudan çıkat. Жақында чат, сөйлесіп қойдым. Егер ошол машинеңиз болгондо таксиде жүрбөйт элек ачы деп. Ami. Bu bağlanı beşesi var. Ооба, байке бизнестери дагы бар. Золотой квадрат курулуш компаниясында директор. Direktör. Biznes. Atana çırgal bolsa gerek ha sana balam. Atan вообще шықпай, екі бұтын асылтырып қойып жатса керек, а? Жоқ, байке, андай емес. Атам şu балны 5 жетлерді алып беріп, моштик қып болған үшін жүрөз да, байке. Менің балдарым менен 100 сом сұрап жүреді ертеменен. Молодец, балам, молодец. Чайын байке, туған күнгө берген сүйгөңүз аябай сонун экен, а? Мага жакты, рахмат. Alo, Kaysar. Жаңағы жоғарттым деп іздеп атқан сөйкім таптым. Машинада екен, қыжалақ болма, кеш алып барам, мақұл жаным. Силую. Біз мына жерлер түшіп қалайыншы. Жетіп элекпиз го? Жетіп алабыз. Түшіп қалайыншы мына жер. Мақұл. Бала! Берке! Ne oldu? Апаңның сөйкөсін кеш үйге алып барған мақұл мұ, мойның жылап. Onu ben oğlum, resmin Sen менен кеш үйде сөйлешем, қарап тұр. Çayın bayke, sökünüz soraştı. Жаштар. Ошо, братишка, любой жерде бар го мындай достойный, уверенный жүрөк. Ким бар десе, кобра. Уфу. Чаян. Жыланыңды жетелеп какка жөнөдүң? Чаяндын чуркаганы кобрага чейин деп келип калдың анан. Кылтырык. Сенде мындай кыз жигитке тийишпе деген мындай понятие бар. Сенде вообще понятие бар, ну? Менде понятие бар бек, мен бул жерде эки эле кыз көрүп атам, бирөөсү арык, бирөөсү семиз. Анда карындашым туруп турсаң бул жакта. Мен мына девушкамды узатып, кайтып келип анан сүйлөшөм силер менен. Хорошо? Фу, ничего себе. Кел, сүйлөшөбүз. Чаян. Ким карындаш, ким эже, ким тайже, сүйлөшүп алабыз. Короче, жигиттер, аз келсе жестко сүйлөшөбүз. Бүгүн Чаян жок болот, менде көңүл ток болот, короче. Чотам шакал бәрбір шакал деген кылат экен да. Чаян, сен жашооңо балта чаптың, брат. Бирөөсү меники, бирөөсү сеники. Чаян. Тайке, эмне сиз мени аңдып жүрөсүзбү? Өзүм деле чечип коет элем аны. Какта сени аңдаган жокмун. Какта жүрөсүң? Жүрөм? Акча кана? Акчаны иштетип салдым. Билгем да мен сиз акча сурашыңыздычы. 2-3 күндө турлап берем, Тайке. Кеп, акчада эмес, Чаян. Эмне де болду? Ичинде бирдемке бар эле. Каяктан табам мен мыначы. Тайке? Кой Тайке? Акын, баг. Зорго тапканда кайрадан жок болду. Маңызды атасың? Ой, жарайсың сен, жарайсың. Чаян, сен жарайсың. Кем бол, жеңешке? Кызыкпа. Айсыз? Кызыкпа дейм. Силер бар? Кызыкпа дейм. Hazır. Sürpriz! Ben geldim Oscar Ali. Savundun mu?